প্রতিযোগিতা লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে গরুরবান হাই স্কুল থেকে, তৈবান্দা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে এবং তৈবান্দা হুকুম বদল টিম। তো আমি সকল টিমদের প্রথমে আমরা মঞ্চে ডেকে নেব গরুরবান হাই স্কুল থেকে যে টিম, আমি ওনাদেরকে প্রথমে আমি ডেকে নেব। আমরা প্রথমে উপভোগ করবো গরুরবান Youth Festival tidak paling nama dia program kita ni pula. Kalau ini spesial kalau tak present atau sama mana cara selasi kita hanya basic lah je. Kau ni tunai. Kalau next generation cara fight tunai rono tamu spesial ni nama tu tamu ini program apa ni tamu sana mutu tamu sana mutu. Ang filano joto lukurongno jara live ma TV nai tongne rongna ang bele bele khai hambai yaparo tini oro chini mohanbuk blog level je youth affairs sport ni torof theke je youth festival oro toibandal bazar multipurpose holo oro youth festival ni khlaijang mane kha abo kaisa jara youth bibinno mosamung rosabmung bai korongoi tongnai khela dula bai korongoi tongnai borongno toino tini festival इनके चंगरो फेस्टिवल नि माध्यमे चिनि जे जुबक अंशनि बर रंगनो अबा हाय रसामंग मोसामंग बाय गोरोंग्रै तंगैनाय खेला दुलाराव बाय गोरोंग्रै तंखाय चिनि जारा विभिन्न नेशा हामिया जिनिस बाय कबलै तंनाय आबुनि थेके बर किसालै अब बिरत तंनाय ताय चिनि रसामंग मोसामंगनि बिसिंतै बर कायसा निनि सुस्थ समाज बा निनि सुस्थ परिवेश रक खायमानाय अबा हायके जों चिनि समाजनो मेसेज रना मुजंगो चिनि जुब समाज रनो Aboke chini mohanbuk blog sport department ni udogoi nek aro chini sport affairs ni kubogmung bai chini aro phaisobai kha Donpur Bidhan Sabha Kendroni borom gonang bidayok chini Bindu Devnath Mohodoy tai phaimanjak phaijak chini aro Kathalia Media Rajapurni MDC borom gonang Podolochon Tripura bono karibu chini mohanbuk blog ni BHC vice chairman panchayat committee ni chairman Sribas Bhumik so oro tini othiti phaimanjak phaijak na blog level to bisi rogoi ni ongoi tongo tofano alada jaga o ongo thang ke obosoro ke jeng to toibandal multipurpose holo khaina hnoi ne sangkata oro বিশেষ ke chini blog area ni jara jubok angshoni borok tongnai porioi tongnai serongoi tongnai borok oro o program no nai phayo ba oro participate khayo borok bibinno participate oro khaijangnai moto tongo aro phaine borok participate khayo borok angshogron khaine apno upobog khoro khayo aro program ase masane rokno participate rokno youtube no tamoro japar channel rokno borokno to especially kono kichu srungjane kroi just borokno awareness khaika chung je jubok angsho tongnai chini mohanbuk blog ni area ni jara jubok angsho tongnai ro borok bibinno borokni je pratibha tongmani apno oro participate khainai biskango je district level ba state level rogo bibinno program rokongo ke o jaga borok thaginai oro chini blog level ni thorof theke oro participate khaimanai ti oba haikaine chung message rekha borokno emon kono chokat tokat ba award rejangnai oba hai kono kichu kori tam aja ni इतिहास ni ba city lai ma hangga oro actually chung basically chini tribal folk dance tribal mane tamne lokogit mane chini cultural mosamung rochamung tarpore ni tagmung ritagmung rok abro khairok chini artist oba hairok oro phunukjak naita ini sarigo kije khamane ora tamai kali pusane kone
aboni bepato chung actually saimanya chung oro program khainani phaitani chung nukha aro charigo kaisa jara iro local uttoi bandali jara kali puja khai tongnai bazar committee ro pura oro charigo kaisa সাংস্কৃতিক কালচার মোসামুং খাইনাय hini khanamo inke abo chungbai kono related पाइथावा सोंसनाय youth festival पाइमानि याबो सारिगो जे काली पूजा program नंनाय हेरबा या काली पूजाव जे youth of जरा नाखिया रनो नंतामो ini kuno pati murau jate inya natu mai rota memang abo to chung joto যুবক অংশনি বরনো নকুমা কয়ো जों মেলা বা নিনি অনুষ্ঠান রকম কাকে বেশিরভাগ গুবুন জায়গানি বরক ফাই বিভিন্ন দাল বিদাল জায়গানি বরক ফাইও কাতাল কাতাল বরক বাই মালাই কাতাল কাতাল বরক বাই কক সাও जों অন্তত নিজস্ব সেফটি তঙ্গইনাই বাহাইকে নাইততং নুততংनि बिजोंते जों बाहायके जतो बाय मिलायलायनो उपभोग खालामनाय abo jate chesta khainai te jeni যুবক অংশনি বড়রক আর নিজে বাহাইকে সেফ সিকিউর টঙ্গইনাই সমাজনো যাতে সুন্দর ভাবে পরিবেশ বজায়না রাখনাইতে abo borongni thane ang kaisa kubong mung tongnai ani mungkha Basilu Kumar Nuatia Mohanbuk blog ni BHC chairman